Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi. Sithanda ukubonga njalo ithuba esilitholayo ukuthi sizefunda ilizwi lenkosi njalo sifunde ezinyaweni zikaJesu lisiqinise njengamaKristu sisahamba kulo umhlaba. Namhlanje isihloko sethu sithi siligugu kuNkulunkulu. Ngesilungu sithi sona we are treasured by God. Isifundo sethu sanamhlanje seyame kakhulu kumbe ngithi mina sigonqamele ebantwaneni ngenxa yokuthi khona sikhangelele izifundo zabantwana ngalesi sifundo sanamhlanje. Into eligugu into umuntu ayibamba ibe seduze lenhliziyo yakhe kumbe ayithanda kakhulu. Igugu kungaba ingcebo ethile egoqela amatshe aligugu, egoqela igolide, umuntu abe kubuthelele ndawonye uyakwanisa ukuthi akuthathe kube into eligugu kuye, kube yiyo ingcebo yakhe ayiqhakathekisayo. Kwesinye isikhathi enye into eligugu kuya ngokuthi umuntu uyiqhakathekisa njani empilweni yakhe. Ngezinye indlela anamathisele ngayo inhliziyo yakhe kuyo yiyo into enza ukuthi athi leyo nto iligugu kuye. Nxa sifunda ke isifundo sanamhlanje esithi sona siligugu kuNkulunkulu, sitshengisa ukuthi uNkulunkulu usisondeze duze kangaka lenhliziyo yakhe, sinamathele kangaka duzane lenhliziyo yakhe. Kwesinye isikhathi izinkambo esidlula phakathi kwazo zenza ukuthi sigcine sesibona sengathi uNkulunkulu asisimagugu kuye, uNkulunkulu kasithandi. Kwesinye isikhathi umhlaba uyasihlukuluza size sibone sengathi uNkulunkulu kasithandi ngoba into eligugu kuwe uyabe uyithanda, uyabe isenhlizweni yakho. Kungakho kathi abanye singazibuza sithi uNkulunkulu uyasivumela njani ukuthi sihlukuluzeke sidlule phakathi kobunzima obungaka yena esithi singamagugu kuye. Namhlanje sizathola ke amavesi azakusiqinisa asikhumbuze ukuthi uNkulunkulu siligugu kuye ngempela. Uzakhangela mhlawumbe abantwana izinto abadlula phakathi kwazo ezingenza bagcine sebezizwa beyisekile, bagcine sebezibona bengasibantu balutho, abangela value, okungela muntu obanakayo. Singakhangela isikhathi esesiphila kiso, abantwana abanengi baphila ngokuhlukuluzwa, abantwana abanengi baphila ngaphansi kokuhlukuluzwa. Omunye obhalayo uthi yena kudala kwakuthiwa kuthatha isigaba sonke ukuthi sikhulise umntwana. Umuca wona lowo usutshintshile, usuguqukile kathesi, ususithi yona kuthatha umntwana omncane ukuthi akhulise imuli. Ngezinye indlela isociety isigaba okwakukhangelele ukuthi sikhulise umntwana simvikele, sokungathi yiso esesisuse isivikelo umntwana wasala egcekeni. Silama child-headed homes amanengi, yikho sokuthiwa ingcazelo esikhona kathesi sisithi yona kuthatha umntwana ukuthi akhulise enye imuli kumbe akhulise imuli. Omunye njalo obhalayo uthi yena phakathi kwezimuli uyathola ukuthi kulabantwana abale ongabe mkhulu khona lapho uyabele 18 years, kwesinye isikhathi egcina umntwana ongakafikisi iminyaka engu2, uyabe nguye osebakhangele labo bantwana. Ungamkhangela umntwana onjalo ugcina eselahlekelwa ukuthi yena azinakekele. Isikhathi esiningi abantwana abanjalo uyachiya ukufunda ahamba esebenza esefuna ukuthi akhulise abanawakhe, akhulise abafowakhe. Kwesinye isikhathi uyazibuza ukuthi izihlobo zingaphi, mhlawumbe uzibuze futhi lokuthi abazalwane bangaphi ku situation enjalo, kodwa abantwana abanengi bazithola besemumweni onjalo. Kukanti njalo abantwana abanengi sebehlukuluzekile ezikolo, behlukuluzwa ngabanye abafunda labo, abanye bahlukuluzeka njalo emafonini ukuthi abantu babe bebathethisa bebathwalisa nzima. Omunye obhalayo enye imessage eke yathunyelwa emagroupini ibitshengisa ukuthi abantwana bethu abangabafana siyabayekela sithi balamandla, baqinile, balezibindi, kodwa yibo abantu abahlukuluzwa kakhulu ezambuzini ezikolo. Mhlawumbe bengakhulumi la ngakho, akhule inhliziyo yakhe ibuhlungu ethukuthele, kube sokubenza baqalise ukunatha ama-drugs, baqalise ukunatha utshwala, benze izinto ezingaqedakaliyo. Abantwana badlula phakathi kwezikhathi ezinzima okwenza labo mhlawumbe bengazwisisi ukuthi kambe uNkulunkulu ukhona, okuthiwa uNkulunkulu ogcina izintandane, kambe uNkulunkulu ukhona okuthiwa uyavikela mina abantu bengihlukuluza kangaka. Kulenye into engethusileyo nxa kade ngibala ebulenjini ku-internet uthi yena obhalayo
indlela abantwana abahlukuluzwa ngayo kulenaleli lizwe lethu leZimbabwe isisezingeni eliphezulu kakhulu. Enye percentage, ingxenye percentage ethile abantwana bahlukuluzwa ngabazali babo uqobo. Yebo, kwesinye isikhathi kungabe kungu stepfather umzalo kungoyedwa owalowo umntwana. Kulenye ethi khona ustepfather wabulala umntanakhe ole 3 years ngenxa yokuthi uthi yena ubemphazamisa ubuthongo ebusuku. Omunye njalo umzali wathukuthelela ukuthi umntanakhe ole 13 years kaziphathanga kuhle ephathini, wamchaya waze wambulala esithi umnyangisile. Yizinto abantwana abadlula phakathi kwazo. Abanye abantwana bethu siba neglectile, siba delile, saba busy ngokudinga imali, saba busy ngokuthi imali nale izabagcina bona sangabi seduzane labo kwangathi imali izabanika uthando. Abantwana abanjalo bagcina sebethwele nzima, uthando sebehamba beludinga ezindaweni ezingayisizo. Abantwana abanjalo nxa singabakhangela engathola ukuthi ithemba lakhe liyafiphala ukuthi kukhona umuntu omnakekelayo empilweni. Mhlawumbe singakhangela abantwana bodwa, lathi abadala, abantu abatsha, kulezinto ezinzima esidlula phakathi kwazo. Lanxa uNkulunkulu simazi, lanxa simethemba, lanxa silokukholwa, ugcine sokusenza sengathi ukukholwa kwethu kuyaxega ngoba singasasiboni isandla sakhe. Abanye bethu sihlaselwe imkhuhlane, abanye bethu sihlaselwe imkhuhlane engaqedakaliyo ekokuthi lesibhedlela ngaze uhambe awutholi ingcazelo ekunika isibindi. Khona lokho kube sokusenza ukuthi ukukholwa kwethu kuxege. Abanye kudingakala izimali ezinkulu ukuthi selatshwe sidlule emkhuhlane nale, ubone ithemba lingasekho ukuthi vele kambe ngizathola yini imali nale, ngizaluthola yini usizo. Abanye bagcine bezikhalala bathi ukufa kungcono. Sikhangele mhlawumbe ezomumo womkhonomi, kunzima ukuthi kube khona ukudla nje etafuleni. Kunzima ukuthi abantwana bahambe esikolo benele. Kunzima ukuthi nsuku zonke sikwanise ukugada sisiya lemsebenzini wona lo oyiwe sikhangelela ukuthi usigcine. Sibe sesibona sengathi kade uNkulunkulu ungaphi nxa izinto zinje. Kodwa namhlanje sithi thina we are God's treasure. uNkulunkulu siligugu kuye, akusintando yakhe ukuthi sihlukuluzwe, kodwa yisitha esisihlaselayo. Singabala kumahubo ngu-139 ivesi ngelika 13 kusiya ku-14, ngizayifunda lapha eBhayibhelini. Ithi yona, ngokuba wadala ingaphakathi yobuyimi, wangiphetha kuhle ndawonye esiswini sikamama. Ngiyakudumisa ngokuthi ngabunjwa ngesimanga esesabekayo. Iyamangalisa imisebenzi yakho, lokho ngikwazi kamhlophe. Uthi nxa ebhala uDavid athi yena uNkulunkulu wamnakekela esesiswini sikanina. Uthi yena wangigoqa kuhle. Ngezinye indlela uNkulunkulu owasinakekela siseziswini zabomama, lanamhlanje usasithatha sibe ligugu kuye. Abeseqhubeka athi yena, ngiyakubonga ngoba ngabunjwa ngesimanga esesabekayo. Iyamangalisa imisebenzi yakho. uNkulunkulu indlela asibumbe ngayo iyatshengisa ukuthi wathatha isikhathi sakhe futhi siqhakathekile kuye. Yikho la kuGenesis sifunda ukuthi wasenza ngomfanekiso wakhe. Ngaleso sizathu ngoba siseduze kwakhe sifanana naye, uNkulunkulu uyasithanda. Kuyisitha esivumela lezi zinto ezibuya zisihlukuluze, zibuye zisithwalise nzima kuona lowo umhlaba. Amanye amazwi azakusiqinisa njalo, azakusitshengisa ukuthi uNkulunkulu siligugu kuye. Sizawathola kwabaseKorinte besibili isahluko ngo-4, sizaqalisela kuvesi ngu-7 kusiya ku-10. Lesi sahluko sizagxila kancane kuso ngoba kule nkuthazo, kumbe ngithi mina kulamavesi angasiqinisa amaningi. Ivesi ngu-7 ithi yona, kodwa inotho le silayo ezimbizeni zebumba, ukubonakalisa ukuthi amandla la amakhulukazi avela kuNkulunkulu hatshi kithi. Sincindezelwe kalukhuni emaceleni wonke, kodwa kasichobozwanga. Sididekile, kodwa kasilahlanga ithemba. Siyahlukuluzwa, kodwa kasidelwanga. Sichayelwa phansi, kodwa kasibhujiswanga.
Iyasiqinisa le ivesi ukuthi yebo singancindezelwa emaceleni, sihlukuluzwe yilokhu lalokhu yana, kodwa kasichobozwanga, kodwa kasizange sahlinyazwa ukuthi sehluleke ukusala singela themba. Lanxa izinhlupho zingabuya emaceleni wonke, lanxa singadideka sichayelelwe phansi, kodwa okusalayo ukuthi kasibhujiswanga. Uvesi 7 uthi wona amandla amakhulukazi lawa ayatshengisela ukuthi hayi kawaveli kithi, kodwa avela kuNkulunkulu. Omunye othi nxa ebhala ngelinye ilitshe okuthiwa yiDiyode, uthi yena ilitshe leli lingakhangeleka phandle lilibi, ubuhle balo phandle kabubonakali, kodwa nxa ungathatha ulichaye livuleke phakathi lilamatshe aligugu, phakathi lilamatshe adulayo, phakathi lilamatshe abukekayo emehlweni njengamaKristu. Yebo ngaphandle kungangakhanyi ubuhle, yebo kathesi kungangakhanyi sikhanye sihlukuluzekile, sidletshidletshiwe, silokuhlukuluzwa okukhanya emehlweni abantu, kungakhanyi ukuthi kulento enhle kithi, kodwa ingaphakathi yethu. Ngenxa yokuthi kulo Jesu onguye owasibumba wasivikela siseziswini zabomama bethu, ngenxa yokuthi lo uJesu ofananayo uthi yena yebo singahlukuluzwa, kodwa yena nxa ephakathi kwethu silama minerals phakathi kwethu adulayo, phakathi kwethu kuligolide. Kungakho sisithi ngaze sihlukuluzwe nxa zonke, kodwa kasichobozwanga. Ngaze sidideke ngezimo esidlula phakathi kwazo, ama-experiences esidlula phakathi kwawo, kodwa nxa singakhumbula ukuthi siligugu kuNkulunkulu, kuzasenza ukuthi sinanzelele ukuthi lokhu ngokwesikhatshana, lokhu akuyi kusiqeda, asoze sinyathezelwe, asoze sibhujiswe, ngoba ukhona uNkulunkulu osithandayo, osivikelayo. Siyafunda njalo indaba kuDaniel 3 eyabafana abathathu abathi nxa inkosi sithukuthele ngokuthi abakhonzanga isithombe sayo, yathi iyabaphosela emlilweni. Bathi bona enkosini, Nkosi, siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyenelisa ukuthi asivikele phakathi kwalowo umlilo. Lanxa kuyikuthi kasoze asivikele phakathi kwawona lo umlilo, ngoba kwazi ukuthi thina asikukhonza isithombe sakho. Yikho ukukholwa esikudingayo njengamaKristu esiphila ezikhathini zokucina ezinjengazena lezi ezinzima, ukuthi uNkulunkulu wethu uyenelisa ukuthi asisuse phakathi kobuhlungu esikubo. Kungaba ngumkhuhlane, kungaba yikudideka ngezimo esikizo, kungaba yikulahlekelwa ngumsebenzi, kungaba yikuthi ibhizimusi kalihambi kuhle akusela nzuzo ebuyayo, kungaba yikuthi abantwana bathwele nzima bayagula, kumbe abantwana kabenzi kuhle. Kodwa thina esikwaziwe ukuthi uNkulunkulu wethu ulamandla okusisusa phakathi kwezinhlungu esikizo, kodwa lanxa engasisusanga kulezo zinhlungu, silethemba lethu elibusisekileyo elokuza kwendodana yomuntu izesisusa phakathi kwezinhlungu, phakathi kobuhlungu lobo esiphakathi kwabo. Khona lokho akusiqinise njengamaKristu, njengoShadrach loMeshach loAbednego, asibeni lakho ukukholwa okulesisekelo kuKristu, ukuthi lanxa izinto zingangakhanyi zizinhle okwakathesi, kodwa sibe kwazi ukuthi ikusasa lethu liyathembisa, ikusasa lethu lihle, ngoba uJesu lanxa ehamba lapha emhlabeni kazange asithembise ukuthi kuza kuba kuhle, waze wasikhulekela ukuthi uNkulunkulu ngiyabakhulekela ukuthi lanxa besemhlabeni kodwa kabangabi ngabomhlaba. Singabala kuJohn 16 ivesi 33 ithi yona ngilitshelile konke lokhu ukuthi kuzaliyehlela ukuze libe lesibindi, libe lokuthula futhi kimi. Imanini isibindi ngoba mina ngiunqobile umhlaba. Analawo amazwi alo esimkholwayo, lo esamkhethayo, akube yiwo azakusigcina sisazi ukuthi siligugu kuye. Yikho wasinika, wasiprepare ikusasa ukuthi lanxa lingahlukuluzwa kodwa imani isibindi ngoba ngiunqobile umhlaba. Kukhona okuhle asibekele khona phambili. Ngifisa njalo ukuthi sifunde ivesi 16 kubhuku elifananayo abaseKorinte besibili ichapter 4. Sizayiqalisela kuvesi 16. Uthi yena, ngakho kasilahli ithemba, lanxa ngaphandle sicikizeka kodwa ngaphakathi senziwa sibe batsha izinsuku zonke. Omunye okhuluma ngokulungiswa kwegolide uthi yena igolide liyafakwa emlilweni
ukuthi litshe kuphume ingcekeza yonke lize lisale selihlanzekile seliclean. Lathi singakuthatha njalo njengamaKristu ukuthi khona lanxa nsuku zonke njengoba ivesi ikhuluma, lanxa nsuku zonke sicikizeka, kodwa njengegolide elisemlilweni, nxa sisiyaphutsha uhambo lolu sesiya ngangale kwalo, sizaphuma sesiligolide elihlambulukileyo, elihlanzekileyo. Uthi ngaphandle yebo siyacikizeka, kodwa ingaphakathi yethu yenziwa ibentsha izinsuku zonke. Akuhlale kusezingqondweni zethu ukuthi siligugu kuNkulunkulu, uyasinakekela, uyasithanda. Ngaleso sizathu sizathola amandla to take one day at a time. Lanxa izinhlupho zisiza, lanxa kunzima phambili kungakhanyi emuva kumnyama, one day at a time. Sithembile sisazi ukuthi ngokukholwa uJesu ulathi ingaphakathi yethu yenziwa ibentsha nsuku zonke. Singakhangela njalo uvesi ngu-17 uthi ngoba ukukhanya kwethu lezinhlupheko zethu ezincane ezesikhatshana zisizuzela inkazimulo elaphakade enkulu kulazo zonke izinto. Omunye olobayo ngezingwalo zokukholwa uthi yena mhla siyathi sifika ekhaya sizabona ukuthi izinhlupho esidlule phakathi kwazo zincinyane kakhulu nxa sizilinganisa lalokho inkosi yethu esilungisele khona. Uyakukhuluma njalo layo umpostoli uPaul ukuthi lezi zinto esihlangana lazo ezisihlukuluzayo ezenza sizibone singaseyibantu, singasela value, kube sengathi akula muntu osinakayo, kukanti thina siligugu elithandeka kangaka kuNkulunkulu ngeze sikhatshana, futhi zisilungiselela inkazimulo engunaphakade enkulu kulazo zonke izinto. Ngoba ilihlo alikubonanga, lendlebe azikuzwanga lokho inkosi esibekele khona, esilungiselele khona, ukuthi lanxa sizathi sesidlule phakathi kwakho lokho, nxa sifika ekhaya siza kuthokoza ngoba lokho inkosi esilungiselele khona kukhulu kakhulu. Nxa siphetha ingxoxo yethu yosuku lwanamhlanje esithe thina siligugu kuNkulunkulu, ngifisa ukuthi sibambe kakhulu ivesi ngo-18 ka-2 Corinthians, abaseKorinte besibili chapter 4 ivesi ngo-18. Uthi yena ngakho amehlo ethu kasiwakhangelisanga kulokhu okubonakalayo, kodwa kokungabonakaliyo, ngoba okubonakalayo kuyadlula, kodwa okungabonakaliyo akuyi kuphela. Nxa siza kuphila siqhubeka njalo ezingqondweni zethu sikukhumbula ukuthi siligugu kuNkulunkulu, amehlo ethu asiwakhangelise nini kulokho okungabonakaliyo, ngoba lokho okubonakalayo okuzinhlupho eduzane kuza kudlula, kodwa lokho okungabonakaliyo kuza kuhlala lathi ingunaphakade. Inkosi isisize, isiqinise, ibe lathi izikhathi zonke, sikukhumbule ukuthi lokho esidlula phakathi kwakho ngokwesikhatshana, kodwa okungabonakaliyo okusazovela kuza kuba kukhulu, kwesule ubuhlungu lezinyembezi esidlule phakathi kwakho, ngoba sokusitshengisile ukuthi sinqobile. Asimeni-ke isibindi, sisazi ukuthi lo osibizileyo, lo esiligugu kuye, kukhona okuhle asibekele khona, okungakhanya khathesi emhlabeni kungani akukhanyi ukuthi yikuyini ikusasa yethu ikhangele kanjani, kodwa nxa solufikile lolo suku, nxa siza kufanana laye, kuza kucaca ukuthi lokhuya esikumeleleyo obekungabonakali sokuya kuhlala ingunaphakade. Ngempela inkosi yethu ibisinakekela njengegugu kuyo. Inkosi sengathi ngasibusisa, asikhulekenini. Baba othandekayo sezulwini, siyabonga ngelizwi lakho elisiqinisayo, elisikhumbuzayo ukuthi thina singamagugu akho, siligugu kuwe emhlabeni esiphila kuwo. Kwesinye isikhathi ithemba lethu liyafiphala ngalokho okusihlukuluzayo njengabantwana, ngalokho okusihlukuluzayo njengabantu abadala, njengabantu abatsha. Siyancenga-ke Nkosi ngalena leli thuba ukuthi sengathi ungakufitizela ezinhlizweni zethu ukuthi lanxa sihlangana lezinhlupho kukhona osibekele khona, ulathi uza kuhamba lathi kuze kube sekupheleni kohambo, ubususipha intokozo engunaphakade. Sigcineke ekukholweni, sibambelele kuwe, sikhangelele kulokho okungabonakaliyo osithembise khona. NgoJesu siyakhuleka, amen.